Kukang Jutono Tini hingkai Kobrong Kraksan Bangla hingkai Mongolbar hinjawa Bo Jutono tabu kori time hingkai 10 pas Tini phungni kisa tam janai jatra hamela kala jani angsimania ani kaisa bandobi ani dorno agi classmate pon mane bono saka je sini je RBL bank kaisa BCom ba MCom kaisa complete paijak nami dongin samane ge salsa tarik le pobi thaka bobai cox salaiman ulo poni manai be poni manai ba date be cox salaimane cox salaiman ulo tan saka bona saka je adina wati kisi tem klai tungwa sini Tripura hastewa samane bisingo bon kisa samane je mongolbaria sombar yani ko tangsalo phaidi olo mana sini branso khai male di sarbai sini oza kaisa official working di bagai samu nang dong ni sana gai sebia ani friend ba antam suka oro ne siata oro ne negative da one dong tam hinsanai ang to samani no ke boba kisa contact bo khaije ya ani bo kisa samungo busy ke bona samani tini ke bo promotion bo ja nang je BCom ba MCom pa ja je borom nam ni samani tatal je samana ancho ta prang bono saka tatal ya kunya ang bo bono saka bla je sombar no phaidi ne gabon tola kaise taise comment mane comment chatting khai review ka je exam রেন না কিন্তু বা exam রিয়া খেলা exam রিও ফেল খেলা সিলেক্ট নিবা আবো শুধু সিনো জায়গায় যে কোনো জায়গায় মানে ধরনা মাইক্রো ফাইন্যান্স ফান্ডি বা প্রাইভেট কোম্পানি ফান্ডি যে কোনো জায়গায় ইন্টারভিউ তো মারে নাই না ইন্টারভিউ ফার্স্ট কানি এক্সামিনেশন এক্সামিনের পরে নিনি অ্যাটিটিউড নাই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাই নাই তারপরে বনগুলো অঙ্ক যতন সিলেকশন হলো জয়নিং মার্ক লাগবে omhaina sino jaga bo kaisa private samsa bla bon bagai pona bono poikha je ani ang bono tatal saya ko request kala kya thingna sanin bukhawa no amhairo mane ang bono samuni je bo ang joli rak lai joli kok sama hai maton aplang che balia angla mane joli mani to tamno joli to Tiasa bin bukawa mahayro wan sokai ba tam kini tam bawan somai tam musa kini kira kintu ba teke seko tumunga ang joli phan ko saya tetkan chaw ni kan kala musa kira kintu ba bo anu por kisa saya ro wan soka saya phan wan sokung kintu tam sana bo saya bin bukawa hamya kakha ketui ro je chongui tok mani no ani sago jotona ro hari tung ka kakha ketui hamya koso jotona tui dului tongai kintu ang bai je mane Jolin murok, nasle murok ta tung sini lai kathawai maya box lai mene relative mone friend by relative mane jasa by je borok by joto mene relative bekha ham ya joli mani ro am herok ta tung bas abun bagai angkisa blog ma khalakya nugui tong khaba kisa ana ma khladi joto ne thini na phomasama je kok tini asir kisah ani mana bana saja yang tekan tak bo mereka tosta pas mulai atok baju kena tabu wan opisono ko kisah rest lai tomane tak kisah tong hangge ani second ke selama man jara tong service mo hangge atas service ni samu kena asuna bye tata